салом бинандаи азиз, имрӯз панҷшанбе 13 октябр аст. Нашри нави ахбори озодиро аз Прага тақдими шумо мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. раҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон ва Русия дар Остона пушти дарҳои баста мулоқот доранд. ин нахустин дидор баъд аз муноқишаи ахир дар марзи ду кишвари ҳамсоя аст. мурофиаи хабарнигор Абдусаттор Пирмуҳаммадзода дар боздоштгоҳ ва бе ҳузури наздикон оғоз ёфт. ва сафири Украина аз он хушҳол аст ки маҷмӯаи кулли Созмони милал таҷовузи Русия ба хоки Украина ва ҳамроҳсозии сарзаминҳои ин кишварро маҳкум кардааст. дар Остона мулоқоти президентҳои Тоҷикистон, Русия ва Қирғизистон баргузор шуд. ин нишаст бо миёнравии президенти Русия Владимир Путин дар ҳошияи нишасти сарони Осиё барои ҳамкорӣ ва эътимод паси дарҳои баста ҷараён гирифт. то ин дам тафсилоти мулоқоти Владимир Путин, Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов маълум нест. ин нахустин мулоқоти раҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон баъд аз як моҳи задухурди мусаллаҳона дар марзи ду кишвар аст ки аз ду тараф даҳҳо кушта ва захмӣ ба ҷой гузошта муносибати ду ҳамсояро сардтар кард. Қирғизистон рӯзи 9 октябр машқи ҳарбии спадро дар қаламраваш бекор кард ва як рӯз баъд гуфт дар размоишҳои созмон дар Тоҷикистон ширкат нахоҳад кард. ҳоло кишварҳои узви спад дар душанбе бидуни низомиёни қирғиз тамрин анҷом медиҳанд. даст кашидани Қирғизистон аз ин тамринҳо баҳсҳоеро дар Душанбе ва Бишкек ба бор овардааст. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар ин бора бо таҳлилгарон суҳбат кардааст ва ҳоло дар студия бо мо аст. Мумин, назари ҷониби Тоҷикистон ва далели тарафи Қирғизистон дар робита ба ин тасмим чӣ аст? салом бинандагони азиз. зарангез мақомоти тоҷик расман чун ҳамеша дар ин бора шарҳе надоданд, вале Зайниддин Сафаров, вакили парлумони Тоҷикистон, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ширкат кардан ё накардани Қирғизистон дар ин тамринҳо чизеро дигар намекунад ва таъсире ба кори спад ё худпаймони амнияти дастаҷамъӣ нахоҳад дошт. ба гуфтаи ӯ агар кишваре ки воқеан аз таҳдидҳои берунӣ нигарон аст бо ин созмон ҳамкорӣ мекунад. ӯ баргузории машқҳои ин созмон дар ҳудуди Тоҷикистонро муҳим донист. аз ин пеш мақомоти қирғиз пешниҳод карда буданд ки бояд дар оинномаи ин созмон тағйирот ворид шавад. аз ҷумла Марад Иманқулов, дабири Шӯрои амнияти Қирғизистон, гуфтааст ки ин созмон аз муноқиша дар миёни кишварҳои узваш бояд пешгирӣ кунад. албатта ин созмон соли 1993 таъсис ёфт ва ҳадафи асосиаш пуштибонӣ аз таҳдидҳои берунӣ ба хоки кишварҳои узваш аст. Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Беларус ва Арманистон узви ин созмон ҳастанд. Гурҷистон, Озарбойҷон ва Ӯзбекистон аз ин созмон солҳо шуд ки берун шуданд. ин ҳарф ҳам садо медиҳад ки шояд Қирғизистон аз ин созмон берун шавад, вале мақомдорони қирғиз гуфтанд ки чунин ният надоранд. Марс Сариев, сиёсатшиноси қирғиз, гуфтааст ҳоло миёни Озарбойҷону Арманистон, Тоҷикистону Қирғизистон ва Русия ва Украина муноқиша вуҷуд дорад ва ин созмони зери назари Русия ба буҳрони амиқ ғутидааст ва дар гумон аст ки аз он берун шавад. ӯ ба ин назар аст ки дигар Русия ин созмонро идора карда наметавонад. Мумин, баҳсҳо атрофи спад бештар ба суди кӣ аст? коршиносон дар ин бора чӣ мегӯянд? бубинед, зарангез як ақидаи умумӣ дар ин бора вуҷуд надорад. бархе коршиносон дар Душанбе мегӯянд Қирғизистон бо баҳонаи даст кашидан аз тамрин дар машқҳои спад бори дигар хост нишон диҳад ки Тоҷикистонро дар ин муноқиша гунаҳкор кунад. албатта ҳоло ҳеҷ таҳқиқи мустақиле дар бораи муноқишаҳои марзӣ анҷом наёфтааст ва касе гуфта наметавонад ки аввалин тирро дар ин муноқиша кадом тараф парондааст. Хуршед Яҳьёев, як коршиноси тоҷик, гуфт Қирғизистон дар ин баҳс мехоҳад нишон диҳад ки ӯ ҷабр дидааст. ба гуфтаи ӯ хомӯшӣ ва беамалии Тоҷикистон дар ин баробар ин даъворо зиёдтар тақвият медиҳад. ин коршинос тахмин мезанад ки ҳадафи Қирғизистон бо яктарафа бастани марз, харидории бесарнишонҳои байрақдор аз Туркия ва ширкат накардан дар машқи спад як нав фишор болои Душанбе аст ки дар ҳалли масъалаи марз гузашти бештар кунад. ӯ гуфт ҳоло ду ҷониб бар асоси ҳуҷҷат ин мушкилро ҳал накарданд ва Қирғизистон роҳи фишорро пеш гирифтааст ки ин бештар ташвиқи ҷанг аст. Хурсанд Хуррамов, шораи Радиои Озодӣ, мегӯяд ки ҷомеаи Қирғизистон нисбатан боз аст ва як сабаби асосии даст кашидани Қирғизистон метавонад
این باشد که مردمش نارضا است. با گفته او حکومت این کشور نمیتواند نظر جامعه شهروندی و افکار آن را نادیده گیرد، در حالی که بعد درگیری ها در مرز به نظر می رسد که جامعه قرقیزستان خیلی احساساتی است و تصمیم‌های حکومتش را بیش از هر وقت تنقید می کند. تشکر مومین. تفصیلات این صحبت ها را شما می توانید در سامانه آزادی پیدا و مطالعه کنید. با وجود نگرانی و انتقاد سازمان‌های حامی حقوق از شیوه برگزاری محاکمه‌های دادگاهی خبرنگاران بازداشت شده، مرافعه این خبرنگاران پشت درهای بسته جریان دارد. امروز در دوشنبه محاکمه دلیر امام علی و عبدالستار پیر محمدزاده برگزار شد. هر دو هم در بازداشتگاه موقتی، بنابراین دریافت اطلاع از جریان این مرافعه‌ها آسان نیست. جزئیات محاکمه دادگاهی عبدالستار پیر محمدزاده در گزارش علیشیر ظریفی. نخستین مرافعه دادگاهی عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک، امروز در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. نزدیکانش از آن نگرانی نمودند که آنها را به مرافعه دادگاهی راه ندادند. از وقتی عبدالستار پیر محمدزاده در صحبت بدون ثبت در رادیو آزادی گفت امروز مرحله شناسایی با پرونده انجام یافت و تلاش می‌کنند نزدیکان پیر محمدزاده به مرافعه‌های دادگاهی راه یابند. عبدالستار پیر محمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افراطگرایی گمانبر است. با او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده، اما در اصل خود را بیگناه میشمارد. خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه‌های هنگفت به داد آمده است. پس از آن در یوتیوب صحیفه گشاد و به شرح مسائل حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفر آنها، محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار و بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند، ولی مقامات پاسخی ندادند. برنامه اخباری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. در حالی که موشکباران اوکراین ادامه دارد و روز 13 اکتبر نیروهای روسیه به بیش از 40 شهر و منطقه‌های این کشور ضربه زدند، مقامات تاجیک گفتند در اوکراین قریب 2000 شهروند تاجیکستان مانده‌اند. در همین حال سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان والری یوداکیموف به اجرای وظیفه‌هایش شروع کرد. همکاران ما برات یوسفی و اسکندر فیروز در یک صحبت اختصاصی نخست نظر او را درباره تحولات اخیر در این کشور پرسیدند. Ассаламу алейкум. Большое спасибо радио Азади. салому алейкум ва сипос ба радиои озодӣ ки меҳмони мо шудаед. ба ҳамаи тамошобинону хонандаҳо сулҳу пешрафтҳои зиндагиро таманно дорам. ҳоло теъдоди зиёди ҷаҳониён ҳодисаҳои украинаро пайгирӣ мекунанд. аз ҷумла дар тоҷикистон низ афроди зиёде дар бораи украина ҳарф мезананду дар бораи кишвари ман менависанд. боиси таассуф аст ки сабаби чунин таваҷҷӯҳи мардум ба кишвари мо ҷанги хунини даҳшатноки федератсияи русия бар зидди украина мебошад. бояд ёдовар шавам ки аллакай беш аз 230 рӯз аст ки ин ҷанги даҳшатнок идома дорад. дар мавриди навигариҳои ин ҷанг мехоҳам аз мушакборони шаҳрҳои украина бигӯям ки дар таърихи 10 октябр сурат гирифт. бояд таъкид кунам ки 10 октябр федератсияи русия алайҳи сокинони осоишта ҷинояти даҳшатноке анҷом дод ки ин амалро наслкушӣ алайҳи мардуми украина ҳам метавон унвон кард. Погибли десятки людей, сотни людей были ранены. Из-за их жизни сейчас борются наши врачи. ҷаноби сафир, мехостем ҳамчунин аз шумо дар бораи райпурсие ки ҷониби русия дар қаламравҳои ишғолшуда гузаронд ва аслан дар бораи ғасби сарзаминҳои украина ба ҳайати русия низ иттилоъ медодед. Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный. Вчера
ташаккур ба таваҷҷӯҳатон бояд бигӯям ки посух ба ин саволатон сода ва қобили дарк аст. дирӯз дар Нью-Йорк таҳаввулоти ҷолибе рух дод. дар ҷаласаи 11-уми ғайринавбатӣ ва махсуси Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид қатъномае дар бораи умумияти қаламрави Украина ва ҳифзи муқаррароти Созмони Милали Муттаҳид қабул шуд. агар сода карда гӯем, аъзои Созмони Милали Муттаҳид ғайриқонунӣ будани баргузории райпурсӣ дар қаламравҳои ғасбшудаи Украина аз сӯи Федератсияи Русия пуштибонӣ карданд. ҳамзамон тамоми амалҳои баъди Русия дар мавриди илҳоқи сарзаминҳои Украина ба қаламрави Русия ғайриқонунӣ дониста шуданд. гузашта аз ин, Созмони Милали Муттаҳид аз ҳамаи кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ даъват кард ки ғасби қаламрави Украина аз сӯи Русияро эътироф накунанд. ҳамчунин аз Федератсияи Русия талаб карда шуд ки тасмимҳои ғайриқонунии худро аз эътибор соқит сохта, тамоми нерӯҳояшро аз қаламрави Украина берун кунад. муҳим ин нуқта аст ки ба ҷонибдории ин тасмим 143 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид рай дод. мухолифи ин тасмим мисли ҳамеша 5 кишвари ғасбгар ва шариконаш буданд: Русия, Беларус, Кореяи Шимолӣ, Сурия ва Никарагуа. агар сода карда гӯем, ғасби қаламрав ин дуздӣ аст. онҳо талош доранд қисмате аз сарзамини моро бидузданд. Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть нашу землю. бинандагони азиз, мусоҳиба бо сафири Украина дар Тоҷикистон ба ҳамин зудиҳо дар шакли комил нашр мешавад. шуморо ба тамошои он дар саҳифаи Озодӣ даъват мекунем. дар яке аз маҳалҳои канори шаҳри бостонии Самарқанд усули истеҳсоли коғазеро нигаҳ медоранд ки ҳазорсолаҳо боз зинда мондааст ва маҳз ба шарофати ин навъи коғаз дастхатҳои Саъдиву Ҳофизу дигар адибони барҷаста то ин замон расидаанд. оё медонед ки чунин коғазро аз чӣ омода мекунанд? агар не, ба ин гузориши Тоҳири Сафар таваҷҷӯҳ кунед ки дар бораи коргоҳи истеҳсоли коғази абрешимӣ дар маҳаллаи Конигили Узбекистон аст. این دختری سمرقندی پوستی توت را میکند تا از آن کاغذ استحصال کنند که شاهنامه و دیگر کتاب و دستخطهای بی‌بها در آن نوع کاغذ نوشته شدند و هزار سالها بی آسیب ماندند. ما در اینجا در سمرقند کاغذ ابریشم را از شاخه‌های درخت توت استحصال میکنیم. شاخه‌های یک ساله توت را در آب 2-3 روز تر میکنیم. نرم که شدند پوست به آسانی از چوب جدا می شود. با کارد پوست را از چوب تراشیده میگیریم. اصول قدیمی استحصال کاغذ ابریشمی را در محله کونگیل در کارگاه میراث در 9 کیلومتری سمرقند ادامه میدهند. اصولی که به گفته کاسبان اینجا از عصرهای 7 و 8 آمده است. استحصال کاغذ در سمرقند اولین بار در آخرهای عصر 7 و اولی عصر 8 آغاز یافته است. در آن وقت در قلمرو قزاقستان در نزدیکی رود طلس عرب‌ها با چینی‌ها می‌جنگیدند. عرب‌ها پیروز آمدند و سربازان چینی را اسیر گرفتند که در بینشان عالمان و کاسبان بودند و یکی از سربازان اسرار ساختن کاغذ را می‌دانسته است. اکنون سیر استحصال کاغذ ابریشمی را در اینجا به هر خواهشمند و سیاح نشان می‌دهند. برای استحصال 200 ورق قوی که به هیچ ترکیب اضافی کیمیاوی احتیاج ندارد 10 روز لازم است. درخت توت مثل ابریشم است. همه ترکیب ضروری از جمله شیرش و کرخمل را در خود دارد و هیچ چیزی اضافی لازم نیست. در عصر 18 سمرقند به تولید کننده اصلی کاغذ ابریشمی در آسیای مرکزی تبدیل یافت که آن را کاغذ سلطانی هم می‌نامند. کاغذ را برای آن ابریشمی می‌نامند که از توت استحصال می‌شود و از طریق راه ابریشم پهن می‌شود و مثل ابریشم نرم و نفیس است. آن را کاغذ سلطانی هم می‌نامیدند چون که بسیار گران بود و هر کس خریدن نمی‌توانست. کاغذ شاهی و یا ابریشمی هنوز هم خریدار دارد. برنامه را با خبری از استانه شروع کردیم و همین گونه با خبری از پایتخت قزاقستان به پایان میرسانیم. کرمل خبر داد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 13 اکتبر با همتای ترکش رجب طیب اردوغان در قزاقستان ملاقات کرد، اما موضوع جنگ در اوکراین بررسی نشد. با همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش با عکس و نوارهای بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.